اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم يا ابو عمرو. نوعها ايه البقر؟ نوعها ايه؟ نوعها فريز. فريز؟ ليه؟ اسكندرية. دي ملهاش عيال يا عيني. ملهاش عيال؟ نجيبوا لها. لسه ما اتجوزتش. شوف لك يا ابن الحلال 50 جنيه. سعرها ايه ده يا ابو عمرو؟ سعرها ايه؟ 13,000 يا بلاش. ابنها؟ اهلا وسهلا. عنده قد ايه يا ابو عمرو؟ عنده قد ايه؟ 3 شهور. صار عشان هينزلوا على الفيديو هتلاقي 100 مشتري جاي. طب ماشي. راح بس المشترين جايين. سعره كام اللي عنده 3 شهور ده يا عمو؟ 25. 2000 ونص. 2500. نوعه ايه؟ نوعه فريز؟ ما اعرفش ايه فريزة طبعا فريزة. ادي امه. سعرها 14,000. يا بلاش. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.